Abanyadini bahigwa kuhera gavumenti mu kurwanisa obworo bw'omu maka. Ebi byagambwa ha mukoro gw'okutungisa abadikoni n'abafaza ahari Mbarara Archdiocese kandi omukoro gwakorerwa ahari Our Lady of Perpetual Help Nyamitanga Cathedral. Abadikoni 16 otiro n'abafaza 8 nibo batungisibwa Archbishop Lambert Binumugisha ishabarisa ahitware rya Mbarara Archdiocese mu kwegesa kwe yahiga abatungisibwa kubahereza mukama n'ekereziya n'umutima gwabo gwona kandi bekundire. Zaba Yesu Kristo owarebekera hagati yabegesibwa be nko muhereze mukama numuhikiriza n'umutima gwanyu gwona ekiruhangaro kubenza kandi muhereza abantu be mutyo na rukundo muyijwire okushemererwa. Ogu yayongera yashaba abatungisibwa okusimba emizi kandi bakahamira omukwikiriza ekiraba base okuhereza gye. Abazima bari abira abatorinwe ntumwa kuhereza omirimo y'embabazi musimbe okusimana mukumanya musimbe mizi to be rooted musimbe mizi muhame. We omuhwezi wa speaker w'ishengero ry'ihanga Right Honorable Thomas Tayebwa wabari omugenyi mukuru yashaba abanyadini kuhweraho gavumenti mu kurwanisa obworo bw'omu maka obwo bari kushomesa abantu ekyokukora. Obworo President Museveni atugambire ngo ekyo kisanja ekitukuzamu ekyo kitandikire ruwero ensya niyo bworo ekintu kyo kuhereza enguudo amashomero amashanyarazi tikikumara ntwena ntumanye kiryo mushaho yawe niki so ekintu kyo bworo bwo mu maka n'ekintu ekinkuza kushaba abanyadini mwena ngo mutwase nka government. Right Honorable Thomas Tayebwa yashaba kuhabaho okwegesa abantu emicwe na munonga emyeto ahakuba emicwe n'ekintu kikuru aha mibereho ya buri muntu. Bakwiha senta abantu banu baronde emirimo ari za district emibazi tukuteka mu marwariro mutuyambe information ejo mwagitunga mugitwereze ekyamuheru no kugira ngo natwagira obugiga bwo mushaho nkiyanga atagizira obugiga bw'emicwe tikikuja kutuyamba munonga. Ogu yahiga abatungisibwa kugira oburinganiza omu kukora emirimo yabo bakareka okugwera embaju ninga okugendera hamadini. Ninza kushaba abafather abajwara hamwe n'abadikoni kuja ngo mugumizemu ahi bagenzi banyu babire bayisa muri kwatanisa n'abantu bona habo kuba nyowe ntekateka ngu omuntu ohikirire ashimwe kwa nareba abantu bona mu buringaniza. Owajwekera abatungisibwa yasima Archbishop Lambert Binumugisha ishabarisa ahabwitware rya Mbarara na buri omo wena obakwatireho kwika habusenguzo obo. Grace ntukusima ahabo kutwetoka tumu mu matendekero kandi obunakukubwahika watutungisa isakaramento ya oldini omu matembezo g'obudikoni n'obusaseredoti. Your Grace ntukutengera emisha ya Ruhanga. Abebembezi abahika ha mukoro ogu bashaba bahereza ba mukama kubakwatanisa na gavumenti bakarwanisa obworo bw'omu maka nk'oku entebeekanisa za gavumenti ziri. Obwebembeza kwa waba ori father waba ori dikoni nono yebembera abantu bingi kandi nobo ine audience nobo ine akazindaro kahihi buri zoba buri sande mbanimbashaba nk'umutwegiteho nka gavumenti mwongera kugambira abantu bakoresa amani ahabwo kuba obworo n'endwara nyihanangiriza abo bona ahi baba deployinga umparishe zibabagaba mu kukora babakire na rukundo mpango kandi babahwere umubyetago byabo n'umucimanya faza tayine mushara faza tayine hakora. Niyenda kurisigayo abatungo bufaza amwe n'abatungo budikoni rizoba nimba kurisigayo kandi mbakire nuko mwebezo wa government twe twashemererwa twatunga abandi bantu abembeze bokora nabo.
amakuru aga gashakwa yanakangwasa muri Mbarara.